The sunburst flowers calling on warm days overdue. Athar kan soi ma in BTS in world record an siam to chen khatte ilo en lokila K-pop artist zinga Billboard Music Award dong masaberan ni nominate dang chu omto ma se award an ladong lawa me ni som ni pakhat kumsang ni som pasari Billboard Music Award ta top social artist an donga Justin Bieber, Selena Gomez, Ariana Grande, Shawn Mendes te hi an nominee puite an ni a hengmi te hi khumin fanbase nei thatak BTS chuan award an dong ani kha K-pop group zinga American Music Award a perform hasaberan ni kumsang ni som pasari November ni som ni khan an performa DNA an performa ni an perform turan han chan tirvel chuan Angeles Microsoft Theater chu BTS member sang mingina khat ngala an zai pui thup ani album pakhat leka copy shal nemberan ni a 1.6 million copies vel an fifth studio album Love Yourself har atang khan an shalani Gaon's chart history an siam ngalani Billboard 200 chart a K-pop album rank lasang beran ni an album Love Yourself har kha top 10 Billboard 200 chart a pasari na aron om khan US a chuan K-pop top 10 aron lang phama saberan ni a kumsang ni som pasari September khan he record hi an siamani Spotify a K-pop lami million som nga la ina an ngai thaklin masak beran ni kumsang ni som pasari khan Blood Sweat and Tears khan mi pui million som nga la ngai thakalo a K-pop la ngai thatu la tamber ni in K-pop a million som nga ngai thatu nei masaberan ni K-pop group zinga YouTube view million som nei masaberan ni Army rit om tam tak chuan anrin om naron lan tir le in kumsang ni som paro October khan darkar somli pakhat chung lekin an hla Blood Sweat and Tears khan 10 million views aneya an hla thau Spring Day khan he hirun khum le in kumsang ni som pasari February ni som pali Valentine's Day khan darkar som ni paruk chung lekin 10 million views aron nei vele a chu mai po chu ni lawin avoi thum nan he record hi anon break le a not today khan darkar som sari pani po atlin ma in 20 million views anei manani K-pop track zinga Spotify Global Viral 50 chart a rank sang beran ni BTS hi Spotify Global Top 50 chart a K-pop zinga lang masaberan ni a anhla DNA kha kumsang ni som pasari September khan Spotify Global Top 50 a chuan rank sang berni in he chart a hian anhla Wings po kha number 6 a omani K-pop artist zinga Most Brilliant 200 albums ani Love Yourself har kha Billboard 200 chart an album boinga lan na ani a chart lan hi an mai lawa chart masalama po an album You Never Walk Alone Wings, The Most Beautiful Moment in Life, Young Forever le The Most Beautiful Moment in Life Part 2 te kha an lo lang to a K-pop artist zinga he chart lang zing ber hi an ni kumsang ni som pasari September khan Twitter engagement sang ber an ron ni a music group zinga Twitter engagement sang ber ni in official world record an siamani Guinness World Record chuan every 18 tweet khat zela anwai ni singa sang ni zanga retweet an nei ani ati a Twitter engagement omzia chu kha twitter an click ringot te retweet te reply te follow te likes te links te cards te le hashtag te ahwam veka kumsang ni som pasari hi year of BTS ati thei hel ome Korean solo artist Billboard 200 chart rank sang beran ni kumsang ni som pariat March thla khan J-Hope solo chuan voi ni lai record asiama
Pop World Cup number 63 na aron oma Korean solo artist zinga arengki alasang bera March ni som pasaria chuan number 38 na laya aron omin ama record omlai chu aron khum le ani #tweet tamberan ni kumsang ni som pariat me ni som panga khan BTS fan army te chuan record chu siamin #I vote BTS BBMS ti hi #retweet tamber ni in 40.8 million like chu he #hi an tweet ani ama a #tweet tamber chu 40 million ani kumsang ni som pakwa kumtira Boy with Love featuring Halsey Khan Guinness World Record siam le in YouTube video darkar somni pali chunga entunga berle YouTube music video zinga po darkar somni pali chunga entunga ber le K-pop group zinga darkar somni pali chunga entunga berani atop beratan chuan tun haya record tharan break chu TikTok followers million khat nei tleng masaberani tun hai mai October ni somni pathum kumsang ni som pakwa khan Guinness World Record chuan TikTok 1 million followers nei masaber chu BTS an ni ti apuanga September ni somni panga khan TikTok hi anjoina darkar thum le minute somthum pakhat chung lekin 1 million followers an nei ani TikTok po chuan BTS hian darkar som pathum chungin 2 million followers an nei mana darkar som nga pakwa chungin 3 million followers an nei ani ati ani BTS ro puina hidan zo rwala ni thin lawa fanbase an nei tha in anin thurwal hleya an group po hi an run sang zela tuna po an run comeback hun hi an thlirin an ngak thupa November thla hian an run let le hi mitam takin an ring ani mase an mahuna hian engi motak BTS le army ngong thei tur thil thleng tur pakhata oma South Korean music khove le South Korean dan shelo tan chuan an shelo mai theya BTS hian hun an nei reng lawa an hun chu akal zel zogani kumrukla yan pasari hian an om hawa South Korean Constitution Article 39 a chuan kumni tal mipa kumsom pariat ling to phot chuan military hi a join anga ya abik takin Jin hi na kumsang ni somnia chuan kumsom pariat atling don ti po kan shevekani Jin po hian Korean tan chuan ti tur vereng ani a engtika emo minron ka hun chuan kala a thaber vati turin kanin ringani ati mase kumpo hi adilei thei ve thawa atambera kumsom thumanti thin kha kumsom ni pariatin an ron thaka ti nge nga yani meichia chu an phut lawa mase anin volunteer thei thawani military join lo tura phalna mi then kha chuan nei mase K-pop idol te hi a huam ve lawa Olympic medalist te Asian Games a pakhat na din hun haute le ballet dancer ti te hi chuan shia thiamna exemption an nei thayani heiwang hian BTS po hi kumsang ni som pathuma an debut da tangkhan an chol manglawa kumruk chungin album som pakhat la yan neya solo concert tam tak le fan meeting le TV program tam tak an ti ani he military service chungchanga hian fans te chuan South Korean sarkar chu BTS te lo turin exemption an dila mase a thei don lawa chumi nuwa fans te chuan arwal veka kaltir an ngel le a kumni nuwa arwala an ron let le theina an nge nani an kalrwal chuan an ron let rwal le anga an career ta na thadona hun an pai tlem bokang an ti a hemia hian petition mi sing ni chuangin an sign to ani